ye kuyatshisa kuselwe kuqanda igama mbani mina umagwaza Magwaza unyambozi umthetho hawo umthetho wena ke baba umoya ubani Vine moya wena ke baba Manero yes Manero untambama besixoxa lapha ngeke khuluma ukuthi icorona vele ayikho kakhulu kina lesabi hayi siyayisaba that's why sifake ama-maski nani yeah so kathi ukukhuluma ukuthi ichaka kakhulu abagada ama-formation because baya-exposed kubanye abantu abadla enye diet enza ukuthi ingaba safeguard idiet yabe ngenjani nxa ukhala lokho-ke lapho thina siyadida efushwa ukudla kwakudala khonokani kungabi nenyama dida mfushwa ukudla kwekhaya khonokani ukudla kwekhaya amafure emachina waye sikusola okuningi ngama-GMOs okay artificial diet right thina sidla i-diet eyabe i-balanced okay kungafakwanga zinto phakathi hayi uyala wena uyala lapho Manero uyala Manero uthini icorona ihambelani nezinto zokudla lezi icorona umkhuhlane nje noma bani noma sidla right noma sidla wrong uyakuvamba kuphela uyala lapho uyamuzwa moya uthi hayi icorona neyavela ikhona icorona ayiqaliswanga lapha eZimbabwe yaqaliselwa khona le emachineni bayenza ama-chemicals abo nalawa bona yibo abafa kakhulu phela khona ngayo but sokuspreada abantu they are moving up and down yibo abantu asebesiphathela izinto zabo kodwa le ipoint ekhunywa phela unyambozi ipoint eqatheleyo ukuthi ekudleni lakho la sinanzelelene ekudleni kwesindaba ogogo bethu babephila that's why ngisitsho njalo ngingahamba kuma-robot areas njengabobhinga ephumula phansi kwecholotsho khona ngale naphansi konale esithanganini konale kombedzi ubale kwe-bite bridge konakona awusoze umbone umuntu esifo esithi ubulewe yicorona ungazwa umuntu omdala osekhulile ethi ubulewe yicorona hayi uyabe ebulawa yi-age yakhe but nxa sikhangele the first victim yethu yasezimbabwe was a 33-year-old boy. He was very rich. He could eat anything which he liked. He could go eat ANC ebona odokotela wayelabodokotela bamathambo abengqondo abalani kodwa kwambulala bathi thina elemali but ungakhangela nxa kuthiwa icorona idolwe abanye abantu nxa isiqedile i-AIDS yabulala abantu abaphuwa ibhola yabulala abantu abaphuwa amarepulo yabulala abantu abaphuwa i-COVID is there yahlati emzini kaQueen uCharles yakama-affect umfazi uka-prime minister weCanada yama-affecta umuntu wayengulokuza we-FIFA wafa a very rich man olabodokotela bonke kwamthanda nxa sikhangele thina the poor people as we are mina ngekhaya amangamani abe-AIDS bakhona abangikhaya babulawa i-AIDS but nge-corona bangaba uke wathi wena ukuthi umuntu ahlale enganobhizi uyenze ezinye izinto iyanceda ukuthi ingambulali hayi vele bathi khona exchange of two people abayehlukana khona umama lo baba if they can play it good
they survive. lapho kusho ukuthi ezocansi bengaba Ezecansini balalane kakhulu. balalele kakhulu ngokuthi umzimba uyabe ule-steam. Ha. Ungaba cold umzimba, icorona iyakushaya. Ukuthi laba khathesi bengenza isex benze kakhulu baginqe laphana kuyanceda. Ye. Aha. Kodwa singathi bahambe besiyawula. Hayi. Sifuna bakhwele abafazi babo. Oho. Benze abafazi babo. Ye, lo mfazi wakhe engakhweli isiphande, Yeah. akhwele endlini. Lapha vele into isifundo esivela kuNyambozi ukuthi abantu baziphathe ahlale ongakwakhe benze konke kumele akwenze lo muntu wesifazana Nomkakhe. nomkakhe hayi kuyadinga egangeni. Ye. Benze kakhulu bengabe ngamaviki. Ye. Aha. Kodwa abantu abasaqinanga phela njengalokho kwakudala ukuthi bayenze isantanda. Hayi abantu baqinile. Nxa bona vele betrusta nokuthi into eyabahlanganisayo, both of them batshiya imizi yangakibo benzelani ukuthi besatisfy phakathi lapha. Yeah. So manje benzeni ukuthi baqine badleni apho njengabe phela uqinile wena badleni. Daily ufanele ukuthi udle isinkwa esiledobi esilamaqanda leyani inkukhu makhaya, Yeah. not amabhoyila, because amaqanda amabhoyila lana ngama-artificial kala yonke into efunwa ngumuntu. Ise-GMO leya. So engadla khonoko isinkwa ledobi Adle amacimbi, ahlafuna amaqawuqawu, amazambane akwanisa ukuthi ekuseni abe ngumuntu ovuka ekuseni abhode ngomuzi noma engagijimi kodwa abhode ngomuzi. i-exercise. Nyambozi awuyakhuluma isifundo esihle kakhulu abantu abalaleli bazajabula kakhulu ngoba kuyabanceda lokho okhulumileyo. Nxa Kodwa sicela ukuthi amadoda labafazi bengangeni emzini yabanye abantu, abazenzele emzini Yes. njalo bengagijimela ama-sex workers, because they are overused, because ezinye izistimu zabo zine-poison, right. because into abazifakayo kwezinye indawo lapho ziyabe zi-artificialize, akusela proper taste, Aha. because ngifuna ukuthi ngisebenzise ichubu kanti mina ngikhombisanga chubu, mina ngikhombisa umfazi. Yeah. Hayi no. Hayi no-ke ukufundile siyabonga kakhulu Nyambozi. Siyabonga lawe Manero. Siyabonga. uManero bathi uManero kwentambama ukuthi uyasebenza ntambama kakhulu ekhwela. Oho. Hayi siyabonga. Uyatshaya sibili.